Igama lami nguMelusi kaSkhosane. Namhlanje ku-algebra futhi sizofunda nge-super yoga ndobe siloko sifunda ngayo. Sizama ukuthi sixazulule, sizama ukuthola ukuthi kulama-plans ebesinawo noma kuhlu lwezinto ebesifuna ukuzenza noma besinazo ukujima. Sizosebenzisa i-basic noma i-trial plan ukuthi iyiphi edurayo, yiphi e-cheap. Ukhumbule kwelalapho zifike zahlangana khona lapho sizibiza to a point of intersection lapho khona imali beyilingana nesikhathi ebesisijima besilingana. Masijime kawu-5 besibhadala u-60 rand ngapha ku-basic no-trial plan. Ngithe sengifika laphaya ngilo ngibala ngibona ukuthi ngizothatha yiphi, ngathola le ndoda ebeyisebenza khona lapha e-yoga, e-reception, e-super yoga. Yangibheka ingibuka ngibona ngibala. Ngihlanganisa njengoba ngihlanganisile ngaze ngafika kuloya 5. Yangibheka ngayibona ihleka ngathi hawu ndoda uhlekani? Yathi hhayi ngibheke ngendlela oyenza ngayo, kepha mina benginendlela ehlukile ukuthi ngithole le mpendulo wena oyitholile. Ngathi hawu ndoda ngibonise yona. Ukhumbule-ke ukuthi lapho u-C khona ewu-2 plus 8s kuyafana nokuthi uyalingana no-C o equals to 2 times or 2 12x. Kufana nokuthi u-C lo ka basic plan uyafana no-C ka trial plan ebesinayo. Ngakho ithi le ndoda thatha ipeni layo yabhala lapha ithi C is equals to 20 plus 8. Ngizothi C is equals to 20 plus 8, ngishintshe nje umbala laphayana, plus 8s loya wethu. Ukhumbule maqeda ithi le ndoda lapho khona u-20 plus C, u-20 plus 8s uyalingana nobani? No-12 plus s. Lo ungakhohlwa ukuthi kufike lapho zihlangana khona noma ku-point of intersection lapho u-8 u-12 u-12s u-12s alingana no-20 plus 8. Ithi le ndoda kimi mina bengingenza kanje, bengingathi mhlambe u-C ngikhipha u-C ngikhipha u-C, u-C loyana ngithatha omunye u-C futhi ngiyamkhipha ku-C. Ngithi hayi ndoda, manje ukwenza kanjani lokhu? Ngoba ukhumbule ukuthi ku-maths noma ku-algebra noma yini esiyenzayo, angeke uze nje kuphela ukwazi ukukhipha esayidini elilodwa, futhi uma ukhipha loya C umqondo sesiyalahlekelwa uwo lo ebekumele senze. Ithi indoda hhayi, ukhumbule ukuthi u-C lo ka-trial plan no-C ka-basic plan or ka-basic plan bayafana nje. Kusho ukuthi engikwenze ngale ngaku-left ngizophinde futhi ngikwenze ngaku-right. Kusho ukuthi ngizophinde ngikhiphe manje u-12. Kumele ngimkhiphile u-12. Athi hayi indoda ithi-ke ngibone ukuthi uzokwenza kanjani. Thatha ipeni layo indoda futhi ukhumbule lokho bengihlale ngikusho, yithi ukuthi u-C loya ka-trial plan uyafana nje no-C loyana ka-basic plan lapho basic plan ku-20 plus 8s. Kusho ukuthi 8 times number of sessions. Ngingamkhohlwa u-S loyana u-number of session noma isikhathi esisijimile. Yathi yenza kanjena-ke, u-S uyi-known variable yethu, uyi-known variable ukuthi siyamazi naye ukuthi imali ka-basic plan iyalingana nemali ka-trial plan ebengiyibalile ekuqaleni ebu-60, kepha sothi manje siyenze ngendlela nje engathi ihlukile. So u-12 siyamsusa naye, 12s sithi minus 12s. Isho kanjalo le ndoda mayimenza laphaya. Ngathi hayi mina ndoda ngifuna ukubona-ke ukuthi uzofika na kuleya 5s wami noma uzomthola leya 60 wami ebengimenzile noma ebengimtholile. Ngakho-ke ukhumbule ukuthi konke ekumele sikwenze la ukuthi ekugcineni i-trial ne-basic plan
mawusebenza ngazo uzothola into efanayo. Ekuzomele sikwenze ukuthi noma yini esothi siyenze la kumele isinikeze inamba efanayo noma impendulo efanayo engahlukile nakule ebengiyibalile ngoba u-trial no-basic plan bayafana mase zifika laphayana ku-5 no-60 sifuna ukuthola lokho. Ngakho-ke sizothi u-60 u-S susa u-S u-C ngiyaxolisa u-C susa u-C u-C lena ka-12 no-C u-C ka-12S no-C ka-20 plus 8S siyabasusa labo C labaya siphinde futhi sisuse sizothi sisuse nalaphayana u-12 leyana uzobona nje ukuthi mafuphi sizokwenza kanjani. Into ebenginichazela nje yona ukuthi ebengifuna ukuthi ngiyigcizelele lakini ukuthi nikhumbule ukuthi kufikile lapho sijima khona sathola ukuthi uma silokhu sibhadala sikhokha kuze kufike lapho ukuthi uma sijime isikhathi esifanayo sizobhala imali efanayo. Kwa-Super Yoga kuye kuhambe kufike ukuthi i-plan yabo womabili i-trial ne-basic plan zifika lapho zona zifana khona, zifika lapho zilingana khona ngemali. Iphinde enye-ke ikhuphuke, enye iphinde iyehlike. Yinto ekumele sizithole ukuthi sizoyithola kanjani noma sizoyibala kanjani. Ngike ngizame-ke manje ukubala laphaya. Ngiyathemba niwutholile loya mqondo. U-C minus C. C susa u-C. Sisala ngobani? Kufanele ukuthi sisala no-0. Asisasali nalutho, ziyakhanselana noma ziyasusana laphaya. Sothi manje-ke u-20 plus 20 plus 8S 20 plus 8S 20 uhleze anjalo u-8S no-12S yibe sosebenza ngabo bazokhona sokhupha okunye kokunye ukhipha u-8 ku-12 ukhipha u-12 ku-8 ngiyaxolisa ukhipha u-8 ku-12 uzothola u-negative 4 negative 4 negative 4S u-S wethu uhlezi anjalo yena asizikhanselisa nanga laphayana simanase nje kuphela sisuse nje kuphela sasala ngo-4S. Sesizothi-ke manje i-number of sessions sesifuna ukuthola-ke manje i-number of sessions esothi sibe nayo. Khumbula ukuthi ziyafana lezi zinto zika u-12 plus 8S u-20 plus 8S no-12 12S. Ukuze sikwazi ukuthi sithole u-S sizoziplasa-ke manje sizoziplasa zonke noma sizo-adda ngo-4 ngo-4S. So ukuthi u-0 plus 4S 20 negative 4S plus 4S nalapho 0 plus 4S sothola ukuthi u-0 plus 4S ihlezi anjalo inamba ihlanganisa no-0 ihlezi injalo. Sizothi kena u-4S plus 4S laphayana sezenzani ziyakhanselana-ke manje ziyakhanselana sisala ngobani ngo-20. Sizokwenza-ke futhi manje sesizodivide sidivide u-4 divide 4S divide ngo-4 sithi u-20 divide ngo-4 naye divide ngaleya 4 bayakhanselana sesisala ngobani ngo-S ngale 4 divide by 20 or 20 divide ngo-4 sithola impendulo yethu ewu-5. Ungathatha i-calculator yakho uyishaye uzothola u-5. Uyabona-ke nayi into ebengiyichaza ukuthi u-C ka-20 plus 4S uyalingana no-C ka-12S ngoba sithe sesizihlanganisa zonke sizenza kube i-equation A1 sahamba saze sathola impendulo lapho i-number of sessions ifana khona ne-number of sessions ka-basic plan no-trial plan. Kusho ukuthi
siyakwazi ukuthi sijime ngokulingana siphinde sibhadale imali elinganayo ku-basic no-trial plan bethu ebesinazo laphaya kuthi nje into esenzile senze izinto ezihlukile i-algebra leyo siyibale ngendlela ehlukile.